Tanja sida MLA Govindasna MLA sing kun da ara CSO ana kun bi wana CSO miyang le nari mai lapok na bi target to wi man wa hai kra to ki se sigi matang ko MLA mo kai madu Congress MLA kai ki sen ga hoi hoi adu madu di BJP gi MLA hai tare khoi di maming pan ba bhaw ikai da is a betrayer to our party ar maming pan ma buk tal lebi irresponsible loiba elected representative boy that to ruling party leiba madushu mui sufficient number leiba adu chatlaga akhoi sidaida governor da tawraga atai CSO lairi ne moi BJP gi manung sing do huji uki sinau sing gi sathok chatsin tawbagi moi rajbhavan da kaida moi polin tawal leng mado adugi manung da yawbu ngamdi haiba taraga su Congress -5 si minus tawroba 55 natra ado uki sinau sing hujik lakpada kitang nungai ti haiga su 45 natra ba 45 to hana su pen tawga rajbhavan da ongta punjalaga moi ongtang akhoi constitution pi ba hai tare akhoi hak ni ko governor da haije gadom na tie ba akhoi government semage akhoi leadership si leire haiba se haige haidana si so punjal na bi jo ikai ra ba se irresponsible loiba madu statement ne na idi sumai thamjaninge ado je womna hamgi ba ko akhoi congress ki akhoi stand haiba dar ngarang nahan gi manipur lokthu ibse aduna manipur lokthu order hariba maharizmen oiro mada order tawrio mido manipur gi praja singda madu akhoi myoi ba sidi soiba lan ba haiba sidi adum ai sungai re mi sungai am sungai soi ba lan gi badu di nupa masha thokna chong thora aga mashi akhoi phagadra na tawrubani numito governor yauna tawba function da problem create tawgadra lambi do chatok chachin tawda kaino tawgadra na tawrubani madu sorry manipur praja sim soi ne hai re lore na adudi natadna huju phaw terminal leiraga chemaga ada lau delhi da lau ada lau har khara leiraga dum tumin leijagi ne na haibase aidi Congress party gi di koi ju president su leire senior member mayam se leibire Congress party gi di karigumba at all necessary moi sum losal laga sum tawgi targa deba akhoi di atai constitution pi ba akhoi da right haiba tare kanano silai da order tawi se kanano haibase PIL ma kota tawta di lot pa yaroidna yagadro RTI ma taw kan da kanano order tawi lot pa yagadra ba management du di idi saubu sauke ba moi di duty taw ba lakoni moi di kana go mai competent authority gi order ma yaudna moi su taw roi haibase this is my firm belief tumba congress ki di manipur kai ba yaroi manipur gi territorial integrity kai ba yaroi masidai da manipur manungda india gi map manungda manipur gi map manungda manipur thaba yaroi haiba targadi madu security deploy to si kanano defense minister home minister this is their responsibility si BJP gi MLA sing yauna moi chidokadam ne ba masi governor unagadam ni prime minister unagadam ni home minister unagadam ni moi mada koi service darkar le ka di we are always at their disposal anytime akoi chachi karigino sira manipur thaba yaroi na maharaj mena harise home ministry gi leibra aduga security advisor da natra governor taira masi appropriate action logadabne se home minister da or natra defense minister or natra prime minister da akoi matam punamakta ready lei ado manipur manung da bu manipur thaba yaroi haibi sibu si loiradra ba sebo aduna masida de congress ki stand di hai akoi na haijir sini manipur ge apunba territorial integrity da any type of signal ba akoi suya yaroi manipur thaba yaroi haibi se masi loirabna mo sum lotra sum leiba targadi dakar lagadi ain gi mating lor ko yai haibse ai sumaina tentang na thamjeban